Hare Krishna everyone. Today we are recording Patanjali Yoga Sutras, which are divided into 4 chapters. So we will commence with the first chapter, which is called as Samadhi Padaha. All of you listen carefully, the entire chapter verses. Om Shri Patanjali Mahamunaye Namaha. अथ समाधिपादः सूत्र नंबर 1 अथ योग अनुशासनम् योगचित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपे अवस्थानम् वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि विपर्यय मिथ्या ज्ञानम् अतद्रूप प्रतिष्ठम् शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्पः अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा सूत्र 11 अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्न अभ्यासः सतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार आसेवित दृढभूमिः दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्याते गुणवैतृष्ण्यम् वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेष अन्यः भव प्रत्यय विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां सूत्र 21 तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् तत अपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानात्वा क्लेश कर्म विपाक आशयै अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम् स एष पूर्वेषाम् अपि गुरुकालेन अनवच्छेदात् तस्य वाचक प्रणवः तज्जपत्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्चेतन अधिगम अपि अंतराय अभावश्च सूत्र नंबर 30 व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपा ते अंतरायाः दुःख दौर्मनस्य अंगमे जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्व अभ्यासः
मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य अपुण्य विषयाणां भावना तच्चित्त प्रसादनम् प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसस्थिति निबंधनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयं वा चित्तम् स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनं वा यथा अभिमत ध्यानात्वा परमाणु परम महत्वान्त अस्य वशीकारः सूत्र नंबर 41 क्षीण वृत्ते अभिजातस्य इव मने ग्रहीतृ ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पै संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम् तायेव सबीज समाधिः निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम् अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीज समाधिः सूत्र 51 इति समाधिपादः ओम श्री पतंजलि महामुनये नमः। You can stop recording.